Сага керектүүнүн баары. Сенин эркиндигиң. Сенин баарлашууң. Сенин тарифиң. Сенин туура тандооң. Сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Две категории по засилена програма, победа за Луиза Менендес Еквадор. Следваща среща по засилена програма жени, Йена Хемия Финландия, Севал Каир Турция. Grade B, the winner is Luisa Elizabeth Valverde Melendres, Ecuador. Next match, senior women, it's Jenna Cristina Immaye Finland and Seval Kayir Turkey. Continue. Две категория 57 кг, Юлфа Раимова, Казахстан, Евелина Николова, България. Grade B, Yuva Raimova, Kazakhstan and Evelina Nikolova, Bulgaria. Head up.
следваща среща 50 кг Светлана Анкичева, Казахстан, Емине Католизови, Турция. Next, C, the winner is Antane Oria Ori, Spain. The next match, famous women's is qualification for Svetlana Ankicheva, Kazakhstan, and Emine Tatapoglu, Turkey.